No sense. No sense. Cyarize ko kitamfatira. We amatayendekiza. Turi guhinduki. Gatangiye kunyinekezwa. Kagiye. Ibintu naherukaga kubikina n'umwana se narabikinagara. Hindukiza ugamboshya. Iki gisasura. Check. Check number 1. Check number 2. Check. Nanjye utekubusa. Check. Buno murongo. Buno. Muhindure. Say, wago. Alisha kata yinduye na hindure. Mariba. Aji nyuma. Kajiye. Yendo je okume na ho. Aji. Aje kumeni. Tiku. Yewe kanya. Mani ndamura nani bashi. Anisha yinduru imbere. Imbere. Oya wiki ambara. Genda imbere. Yakati mwana. Hindu jaga. Wowe. Uretse kumena nisha uretse agaricara. Uretse sha. Ngenzi njyewe. Menaho. Muhindure. Nisha achara ugeze. Oya wiharenga. Icaramo. Fotora. Imbere yiwe komeza imbere. Baziye? Konja wewe. None nyakobwa n'amazi akonje we. Zikonje ngirango ndi mukira. Mama ari misansi. Nice. Ayakobo. Ame. Do. Kano akugoza ngahe? Kano akugoza ngahe? Yose. Ikiso. Kumwanze. Kugura meshi. Kandi wabona ko atayagura. Atayagura niyo kagura. Ako kana kabyo. Isetse. Do hasi. Abandi muzi. Ubwo turagumya gutya. Haje kuyimeneshwa mu gishaka. Mu bintu. Warafte fresh. Goya. Shit mu bintu. Wari ugumba amazi aturutse hejuru akakuja. Akumanena. Iki kigabo kiri no kwiriza. Do yewe baya he. Mura yapfurika guki kandi ari wowe. Ni iki kiri kuyapfurika. Ni wowe kumanura amaguru. Numanura amaguru arameneka. Endo uri kumanura. Uy wowe. Jewe. Kandi iyo umanuye amaguru ahita ameneka.
Shaka tekeni. Iyi ni game man. Aya mazi tugiye kwamaraho amasaha 3. Twihute. No mama byandaka. Dutangiye ibiki? Amasaha 5. Tiku. Let's go. Iyi video izamara iminsi 7. Let's go. Nikinyigiriza. Izinjiza batitaye. Ya. Sha ibintu ninda twakamenetseho kare. Katari kurekura ngo tumumeneke. Ibintu biratose. Shit. Bikondute. Taruyu ahengetse. Toma murajyahengetse bro. Nandari wowe kahengetse. Sigamara amanuro kuguru. Yaru karushye tuyoye. Aho kumureke amana. Ubundi nge nakoze siporo mu myaka 5 mutaravuka. dore we hari umuntu agiye kumeneka. nari nabibonye. Sha n'ubundi bahise barambikira. Basire man. Wajya bivuga n'abari bose. Imbere Check. Action. Mbaye ikaze bakunzi ba Click TV Rwanda, ni wa muhungu wanyu Big Man Kepiri, umwana wo kumana. Aha rero turi kumwe na Rubindi G mu muheruka yambaye fomu, ariko noneho tumusanze ahantu avuye mu kazi afite fresher. Rubindi G bimeze biteze? Ibintu bimeze neza. Ibintu bimeze poa. Ewana biraburiye. Biracamo. Eka mva yewe. Ntago ubu byumva se. Kuri guhumura se. Urambona ute wowe? Uko mbona niko nsa nyine. Ndakubona nka Karoli. Nyine hari umugabo duturanye witwa Karoli. Abafite fresher, nawe ndakubona umeze nkawe. Ba Karoli bari abantu batagira ubwenge kandi nge ngira ubwenge. Rubindi G ubundi reka mubaze. Twagiye no kubazo byacu bya smart question nagutinda. Iyo bavuze ngo umuntu afite ubwene gihugu abafite iki? Ubwene gihugu. Ubwene gihugu se kwa kundi umuntu ni nka kwa kundi umuntu wenda tugereranye nka Karoli, uri kumva, na Rwanga, uri kumva, abari bene babaye bavukana cyangwa se bahuriye mu miryango. Karoli na Rwanga yaba ari bene wundi, Karoli ubwo yaba ari bene wa Rwanga. Niko siko byaba bimeze so. None se ubwo birahurira he n'ubwene gihugu? Ndumva ariko ngora ngaho mbaza ibindi. Twagiye Rubindi G. U Rwanda ruri kuwe mugabane. U Rwanda ruri ku mugabane burase si nk'uwa Amerika se. Nijoro se cyakumana. Kumanwa none se kumanwa se ubwo tuba tubona abantu bose mu ijoro se tuba turyana. U Rwanda ruri ku mugabane wa Afurika. Reka nyigukosora none twagiye. Hari inkomoko y'amazina. Hari icyo waba uyaziho? Inkomoko y'amazina se? Yego. Inkomoko y'amazina se buriya. Hari nk'ikibido, hari ibuni, hari amasuka. Urumva nyine nabyo biba bifite aho bikomoka nyine. Hari n'ibuni ikomoka yize. Urumva ibuni ikomoka mu ruganda. Ibidos nayo ikomoka mu ruganda. Ijambo u Rwanda ryakomotse. Ijambo Rwanda. Naba nkubeshye. Wese usize nko munyarabwenge wumva nk'u Rwanda bisobanuye iki? U Rwanda. Yego. U Rwanda se ubundi kugira ngo wenda barwite u Rwanda ni nk'ukuntu wenda hari abarurwaniriye. Hari abarurwaniriye ruza kubaho neza barwita u Rwanda nyine.
abo barurwaniriye nibo barwise u Rwanda. Ejo hashize wari umunsi w'intwari. Yego. Iyo bavuze intwari bumva iki? Intwari se nk'abantu baba barakoze igikorwa kigaragara cyiza gifasha u Rwanda nyine. Babaye baragikoreye bafashe nk'ikindi gihugu kitari u Rwanda. Urumva babaye baragikoreye ikindi gihugu baba bari intwari mu kindi gihugu bagikoreye. Noneho twagiye ku ikeshamvugo. Ikeshamvugo uzi icyo bisobanura? Nagerageza. Amata yaraye bayita iki? Amata yaraye se saba yahagaze. Kunseka. Hanyuma amata y'inka yamaze kwima. Amata y'inka yamaze kwima. Amata y'inka yamaze kwima no umuhondo. Amata y'inka yabyaye. Amata y'inka yabyaye. Sishyushyu. Nawe uri kunseka nta nubwo wanansobanurira rega kubaza birega bitera kumenya. Amata yirije umunsi bayitaga iki? Yirije umunsi. Yataporeze. Hano nagameneka. Dore uyu yazamuye umva. Mukarage. Hari umuntu arameneka. Como dakaraga. Nge nago baba we. Mwangambaniye mwana. Cyane. Yaramenetseho yose ndakira. Ese kamera ko yitaye. Jesus. Okay. Abaretse. Fatira. Wino. Agurukuje. Jembandi ko kureba mama. Wewe muzee. aho ushize intebe yicara hasi. Nitujye kumenaho. Komando mu bisheke byo. Mara zibara intebe. Muzi ko turi ku ikosa. Ninde? Y'amazi kadashira. Araduteze.
yashize Sukaho inyuma. inde tiku Kirayameze. Muhindure. jewe va mu nzira we marazibara we Kagiye. Kaji amazi turayatampuriza paka n'amasaha je wowe bakumene no mu maso kuzana wikihambura. Shiraho neza agatambaro. kaje mu ari kureberamo hasi ninde uri kureba Nawe. tiku yesu Suka ndi nawe suka. Yasabye kiri kuvuga ngo uzi kamwesheje amazi kandi bayamumenye ku ikarito bayiye amazi cyangwa sapfa kunjira hari ubwo ndi bugutunge nkapfa guforeranya muhindure. se warumva ninjye amaye ndavuga ngo iki Basi bako namwe murimo. Sekura n'ingofero. Oya, uhita uyikuramo ari kuvuga. Wese nimba action mugeno ari gusubiza uriya. oya biri Bireke gutya biga inyuma sinde kuhabona. urabikora kuri kamera nyabara gutyo ni nabyo byiza kwa mbere nzakujyana muri clipa zone kwa kangahe kana nka nyoko ubyara nyoko ubyara so aramutse yanze so byaba bivuga iki abaretse Kora. fata bro wino Muhindura. je haguruka ujye je mbandi no kureba mama wewe muzee je ndari kujya imbere aho ushize intebe yicara hasi nitujye kumenaho komando mu bisheke byo marazibara intebe muzi ko turi ku ikosi ninde y'amazi kadashira araduteze yashize Sukaho inyuma. inde tiku Kirayameze. Muhindure. jewe va mu nzira we marazibara we Kagiye. kaji amazi turayatampuriza paka
nk'amasaha Jane wowe bakumene no mu maso kuzana wikihambura shiraho neza agatambaro twaje mu ari kureberamo hasi ninde uri kureba nawe tiko Yesu suka ndi nawe suka yasabye kiri kuvuga ngo uzi kamwesheje amazi kandi bayamumenye ku ikarito bariya amazi nyamara sapfa kunjira hari ubwo ndi bugutunge nkapfa guforeranya yicaye hasi sha wicaye ayamenya ikiganiro mukoze ahangaha ninde wituraga hasi nanyibaga intebe nyamumenyeho